tugatera tumeze nk'amadubu. Afande we, ibyo byarabaye, icyabaye nuko utaruhari. Ikaze ku bakunzi bacu ba Tuzarutsinda TV, twongeye kubasuhuza muherereye ku migabane itandukanye y'isi, twizere ko mumeze neza mwese mudama kudukurikira mu makuru tuhagaze umunsi ku wundi. Wowe wemeye kuzosobana natwe 5/5 mu by'ukuri turagushimiye, nawe wakoze subscribe turagushimiye, nawe utarayikora wowe no mwanya mwiza kwigora buri muntu tukazukikwa n'amakuru tuhagaze umunsi ku wundi, tumwe tubategurira 5/5. Ingingo ziganza mu kutuza kurambura, ntabwo tuja kure, turahera muri Kivu y'Amajepfo muri teritwari ya Uvira, humvikana urusaku rwinshi rw'amasasu mu nkengero y'uyu mujyi wa Uvira, ubwo n'ubundi yaje kuraswa n'imitwe yitwaje intwaro y'abazalendo n'interahamwe bashakisha guhungabanya umutekano w'abaturage, ariko n'ubundi baje guhura n'intare za Sarambwe basanga zabaryamiye zibiteguye, ziza gukora ico zishinzwe gukora mu kurinda umutekano w'abaturage kugira ngo ntibaze guhungabana, ntibaze kugerwaho n'ibyo bitero byari bije kubica. Ariko n'ubundi intare za Sarambwe zikora akazi kayo zishinzwe gukora ko kurinda abaturage n'ibyabo, kuko ayo namwe mu mahame ya AFCM 23 no kurinda abaturage n'ibyabo kugira ngo umutekano w'abaturage urushirizeho kugenda umera neza. Andi makuru n'undi turaza tugaruke kuri no myigaragambyo ikomeje kuba mu bice byabahowe na AFCM 23. N'uyu munsi habaye imyigaragambyo ikomeye mu mujyi wa Goma bamagana Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku cemezo bafashe cyo gutegeka M23 gusubira inyuma kuva mu mujyi wa Uvira. Andi makuru twabateguriye yo mu gicamunsi, muze kubana natwe. Amakuru aceka tuyahere n'ubundi muri teritwari ya Uvira muri Kivu y'Amajepfo, haje kumvikana amasasu menshi, yaje kumvikana mu duce twa Gasenga twunamiye uyu mujyi wa Uvira, ubwo habyutse humvikana amasasu menshi avuga muri uyu mujyi. Murabizi yuko mu minsi yashize nakoze ikiganiro mbabwira yuko M23 kiri muri Uvira, ariko badashaka kwigaragaza cyane ngo abaturage bababona, baba bari inyuma y'umujyi kugira ngo barinde umutekano w'abaturage. Twababwiye yuko hari polisi nkeya nazo zari ziri muri Uvira, nizo zakomezaga gupatrolinga zireba umutekano w'abaturage ko wifashe mu mujyi hagati, ariko nta musirikare n'umwe wagaragaraga muri uwo mujyi wa Uvira. Nyuma yaho Leta Zunze Ubumwe za Amerika basabye kuwuvamo, bakubahiriza bakawuvamo, ingabo zose zikavamo, ahubwo bagasigamo polisi nkeya nayo yo kugira ngo ikomeze ibicunga umutekano mu mujyi hagati wa Uvira. Rero bimaze kugenda gutyo, abasirikare bamaze kuva muri uwo mujyi hagasigaramo polisi nkeya, urumva abazalendo barabimenye, hariho abantu babo benshi babaheza amakuru bakababwira ko byifashe mu mujyi, bamenye yuko nta basirikare bagasigaye mu mujyi hagati ahubwo harimo polisi, niko kumanuka batiruka muri utu duce twa Gasenga bashakisha uburyo bakwika mu mujyi hagati wa Uvira. Ariko n'ubundi baza guhura n'intare za Sarambwe ziri inyuma y'umujyi ariko zirinze umutekano w'abaturage, niko kumvikana ayo masasu menshi. Intare za Sarambwe ziza kubarasaho, ariko ntaho bigeze baja, kuko intare za Sarambwe zaje kubakubita n'ubundi zibasubiza iyo baje baturuka, kuko M23 AFC twirwaneho baba bari maso buri gihe barinda umutekano w'abaturage. Rero urumva baje bazi yuko nta M23 ari mu mujyi hagati ahubwo harimo polisi, baza bazi yuko biza kuborohera kwikamura umujyi wa Uvira bakawufata, ariko ntibyaje kuborohera kuko baje guhura n'intare zirabasama, zirabarasa, zibagaza kure, zibasubizira mu misozi baje baturuka. Rero urumva AFC ntiri mu mujyi hagati, ariko iri mu nkengero z'umujyi irinda umutekano w'abaturage, kandi irabikomeje ibikora kinyamwuga, irinda abaturage mu bice igenzura ndetse n'ibice itaragenzura. Abaturage bayisaba kuza kubabohora, kuko babona abaturage bari mu bice bigenzurwa na AFC bakomeje kugira amahoro menshi n'umutekano mwinshi, naho itarabasha kugera kuri uyu munsi wa none. Abaturage baravuga ati nyabuna muze mutubohore kuko mwabohoye abaturage ba Goma, ba Uvira, ba Bukavu. Rero uko niko byifashe, nuko habyutse humvikana urusaku rwinshi rw'amasasu mu duce twa Kaseka bashakisha kuza gufata Uvira, kuko babyigambaga. Bari bazi yuko umujyi wa Uvira usigayemo polisi, ariko nta basirikare b'M23 bayisigayemo, ariko baje guhura n'inkuba, bakubitwa n'inkuba batazi iyo ziturutse, kuko M23 yari mu nkengero za Uvira irindiye abaturage umutekano. Uko niko byifashe, ibyo bitero byaje gusubizwa inyuma kuri ubu ngubu bisubira iyo byaje biva. Reka tugaruke kuri imyigaragambyo ikomeje kuba mu bice bitandukanye by'aho M23 imaze kubohora, abaturage bamagana imvugo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika basabye M23 kuva mu bice bya Uvira, ahubwo bavuga yuko M23 ikwiriye gukomeza ikabohora n'ibindi bice byinshi itaragenzura kuri uyu munsi wa none. Umujyi wa Goma uherereye muri Kivu y'Amajyaruguru waje kuberamo imyigaragambyo ikomeye y'abaturage bagenzurwa n'ubundi n'ihuriro rya AFC M23, magana Amerika ku byemezo ikomeje gufata byo gusaba M23 gusubira inyuma. Abaturage bagenzurwa na AFC M23 bo mu mujyi wa Goma bagaragaza ko bafite umutekano mwinshi, kandi bifuza yuko M23 yajana n'umutekano mu bindi bice itaragenzura, naho byo gusubira inyuma Leta Zunze Ubumwe za Amerika basaba M23 bavuga yuko batabyumva kandi ko batabyishimiye, yuko M23 ari abakongomani bashakisha kubohora abandi bakongomani babujijwe umutekano na Leta ya Kinshasa.
rero haje kuba imyigaragambyo ikomeye y'abantu benshi yitabiriwe n'abantu benshi bazunguruka umujyi bavuga yuko bishimiye cyane M23 umutekano yabahaye bifuza yuko yawujana mu bindi bice bitandukanye bya Uvira ndetse na za Katanga na za Kisangani hose. Ni ukuvuga ngo abaturage batuye Goma bagenzurwa na AFC M23 bagaragaza yuko kuva M23 afata Goma nta kibazo na kimwe baragira, ahubwo ko umutekano wabaye mwinshi, iterambere rihari, ibikorwa ko birakorwa nk'uko bisanzwe. Rero bakifuza yuko M23 ahubwo yakomeza ikaja no mu bindi bice kuja kubohora naho itarabohora. Ariko iki cemezo ca Leta Zunze Ubumwe za Amerika bashize co kuvuga yuko M23 ikwiye kuva inyuma, mu by'ukuri bacamaganye bavuga yuko batagishaka M23 bayireke n'abakongomani, kirabohora abakongomani ku nyungu z'abaturage kugira ngo abaturage bongere bagire ubuzima bwiza, abaturage bongere bagire umutekano. Mu by'ukuri nategereye umuturage umwe utuye muri Uvira igihe amasasu yazumvikana hejuru mu misozi ya za Kasenga, aravuga ati abangaba bano bazarendo nibo batubuza amahoro, twari dutangije kugarura umubiri, umuntu yaratangije gutembera na telefone mu muhanda, naho kera kose umuntu yabaga afite telefone, bazarendo bakiri muri umujyi wa Uvira yaba afite telefone bakaba bayigukuyeho, ikintu cyose waba ugifite bakaba bakigukuyeho, naho kuva M23 yagera muri Uvira nta n'isasu turumva. Agaragaza yuko abazarendo bakwiriye kuraswa bakajanwa kure, M23 igakomeza ikabarindira umutekano kuko ngo bari batangije no kubyibuha mugani wabo, baratangije kugarura umubiri, batangije gusinzira, ntibasinziraga kubera urusaku rwinshi rw'amasasu rwumvikana umunsi ku wundi mu mujyi wa Uvira, akavuyo kenshi, akajagari, aho kuva M23 yahagaze yashize ibintu ku murongo, nta sasu, abaturage bose babanye neza, nta vangura, nta robanura. Rero ibyo byose, ibyo byiza babonye kuri M23, haba abaturage batuye Goma n'iminsi mike M23 imaze muri Uvira, icumweru kirenga cyangwa se ibyumweru bibiri, impinduka bamaze kubona, ntibakwifuza yuko bazarendo bakongera kugaruka muri uwo mujyi kuko izuba bije kandi kubabuza amahoro, kandi bo bashaka amahoro. Umuturage yamaze kugaya ziriya za disikuru z'ababitakwira z'amacakubiri za hene, bavuga yuko turi abanyarwanda, bavuga ko M23 teroriste. Rero ibyo byose babeshaga bashakisha kwinjiza propaganda mu baturage, abaturage biboneye ukuri, babona yuko ziriya ari za politike zidafite aho zizabagaza, za politike z'ibinyoma, ahubwo yuko bakwiriye gushikama cyane kuri M23 kuko M23 ni abantu bazi ico bahagurukiye kurwana, ko ari ukurinda abaturage bakabazanira umutekano. Rero nuko byifasha abaturage bakomeje kwamagana bose yuko abazarendo batakongera kugaruka muri Uvira, ndetse n'uyu munsi yarateganijwe imyigaragambyo ikomeye iza kubera mu mujyi wa Uvira na Goma ndetse n'ahandi hose. Ibitero byaje kugabwa n'ubundi n'abazarendo baturuka mu misozi, ni nko kugira ngo baburizemwo iyi myigaragambyo yari yateguwe n'abaturage ba Uvira bo kwamagana Amerika ku cemezo yari yafashe co gusaba M23 gusubira inyuma. Rero abazarendo niyo mpamvu baje kugaba ibitero kugira ngo baburizemo ayo mandamano, avuga ko badashakisha abazarendo, badashakisha interahamwe, badashakisha abarundi, badashakisha FARDC, ahubwo ko nyuzwe na M23 ikomeje kubarindira umutekano. Mwari kumwe na Pacifique Kamunege, mukora subscribe na share kuri Tuzarutsinda TV.